to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Dobar dan, poštovani gledalci, moje ime je Slobodan Jovanović, dobrodošli u emisiju 15 akademskih. Naš današnji gost je filolog, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu, Nenad Krstić, koji je objavio, slobodno tako da kažemo, veliki broj naučnih radova iz oblasti kulturnih veza Francuza i Srba. Profesor, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam. Kako biste vi opisali te veze, kulturne veze Francuza i Srba, za početak, pa dok ne pređemo na običan puk i na plebs i na odnose Francuza i Srba i Francuske i Srbije? Da, hvala vam još jedan put na pozivu. To je veoma kompleksan termin, prvo, kada govorimo o kulturi. Kulturne veze između Francuza i Srba počinju još u vreme Jelene Anžujske, ali mi nemamo, dakle, precizne podatke iz tog vremenskog perioda, tako da ono što imamo precizno i što znamo, ja sam na tome radio, prave kulturne veze između Francuza i Srba počinju krajem 18. veka u vreme Dositeja Obradovića. Dakle, Dositej Obradović, koji je prevodio dele iz velikih svetskih književnosti, najviše iz evropskih književnosti, preveo i nekoliko pripovedaka i romana iz francuske književnosti i na taj način je veliku francusku književnost uveo u srpsku književnost i približio je srpskom narodu. Posle Dositeja Obradovića njegovi sledbenici nastavljaju taj put Dositeja Obradovića, a put je bio da što brže opismeni se srpski narod u tom periodu. Tako da veliki broj srpskih intelektualaca, mislećih ljudi, znalaca, sledi njegov put i slobodno mogu reći da se taj trend nastavlja u 20. veku, kada naši najznačajniji intelektualci odlaze u Pariz, školuju se i vraćaju se sa velikim znanjem koje su stekli u ondašnjoj Francuskoj. Recite mi sad, govorite o kulturi, o nečemu što je rezervisan za relativno mali broj ljudi, odnosno za elitu, a običan narod, obično veze naše sa Francuskom baštini ili ih prepoznaje u Prvom svetskom ratu, čak i opevana lađa Francuska, kada nam je Francuska bila velika saveznica. Sad ću vam reći, mnogi ne znaju te termin kultura. Kultura je zaista širok termin, tako da nije on rezervisan samo taj termin za, što kažete, elitu. Dakle, obuhvata i jezik, i književnost, i običaje, navike, i kulinarstvo, i tako dalje. To je veoma širok termin koji treba napraviti razliku među ta dva termina kulture i civilizacije. Najviše u tehnološkom proces razvoja jednog društva, civilizacija, znači opipljivo nešto. Tako da možemo da kažemo da te veze postaju snažne pre svega pre i tokom Prvog svetskog rata i posle Prvog svetskog rata. One posle polako, posebno posle Drugog svetskog rata, je li tako, kada je u Srbiji, odnosno Jugoslaviji, ondašnjoj saveznoj Socijetičkoj federativnoj republici Jugoslaviji, bio na čelu Josip Broz Tito, komunista, je li tako, u Francuskoj je tada 50. godina na vlast došao Charles de Gaulle i u tom periodu veze između Jugoslavije i Francuske su pale na dosta nizak nivo. Zašto? Pa jedan od razloga, možda i najznačajniji i najveći razlog je taj što mi svi znamo da je Draža Mihajlović bio streljan tako posle Drugog svjetskog rata, a Dragoslav Mihajlović je školovao se u Francuskoj, tako je. Mnogi pričaju da mu bio lični prijatelj Charlesa de Gaulle, nisam našao takve podatke, dakle moramo imati istorijske činjenice, ali Charles de Gaulle je bio upućen u tu činjenicu, da je Dragoslav Mihajlović bio francuski đak, da se tamo školovao, i nikako nije mogao da oprosti Josipu Brozu za taj zločin, kako on rekao, tako da
te veze, a s obzirom na to da se Srbija nazvala u okviru Jugoslavije, tako, nismo mogli da imamo neke posebne kontakte na tim najvišim nivoima. Naravno da su intelektualci, pre svega i Srbiji, dalje nastavljali da se školuju, pre svega. I da neguju te odnose. I da neguju te odnose, naravno. Među njima imamo sjajne, poznate intelektualce naše, od Ive Andrića, Vinavera, Ibrovca, profesora Ibrovca, tako, čija je doktorska teza i dan danas stoji tamo kao počasna teza u biblioteci na Sorboni, i tako dalje, i tako dalje. Možemo za trenutak da se vratimo malo u istoriju. Da li nam nešto možete reći više o tome, o eventualnom uticaju francuske buržoaske revolucije na prvi srpski ustanak, odnosno na srpsku revoluciju koju je predvodio Karađorđe? Jeste. Jer posle Francuske Srbija je bila prva zemlja koja je krenula, ajde da kažemo, tim nekim putem. Francuska revolucija koja je izbila 1789. godine, tako, naravno da je ostajala duboko traga u svim zemljama u ondašnjoj Evropi. Bila je posebno krvava 1792. godine. Tada je bila u stvari revolucija, znate. 89. godina je bila relativno mirna, Louis XVI se povukao u Versaj i tako dalje. Ali da ne pričam sad o tome. Tu je opet ključna figura Dositej Obradović, znate, koji je pratio sve ondašnje događaje, a znate sigurno da je bio i naš prvi ministar, ministar prosvete, i naravno da je održavao kontakte sa ondašnjim značajnim ljudima u Francuskoj, ali razočaranje nastupa onog trenutka kada Karađorđe posle revolucije u Francuskoj dolazi na vlast Napoleon, koji je krenuo prema Rusiji. I Karađorđe traži pomoć od Napoleona, Napoleon mu nije pružio tu pomoć. Imao je više ciljeve, opet. Da, bili su geostrateški interesi. Opet Srbija žrtva i u to vreme. I opet je Srbija bila žrtva, tako, mada je mogao, to je bila ogromna, silna armija, najmoćnija armija u ondašnjoj Evropi, u svetu, tako, koja znamo kako je završila u Rusiji. Ali to je drugo pitanje, tako da nismo dobili pomoć od Francuza, nažalost. Nismo se ovajdili. Ali smo dobili u Prvom svetskom ratu. Ali to je opet kompleksno pitanje, znate. Istoričari, opet je tu uticala, da li neko voleo to ili ne, opet je uticala i pomogla nam Rusija u tom periodu. Tako, oni su onda nekako imali dogovor. Uslovili svoj ulazak u Prvi svjetski rat, pomoć Srbiji. Dakle, to su ti podaci istorijski, ali mi možemo da govorimo na individualnom planu, znate. S obzirom na to da je Francuska, to moramo reći, kolevka te slobode i demokratije zapadne, koja danas skoro da ne postoji na zapadu. Ona je duboko ugrožena. Pogotovo u kolevci. Ona je duboko ugrožena, jeste. Ona je bila paradigma slobode u drugim zemljama. Jasno. Tako da su najznačajniji intelektualci i Srbiji i drugih zemalja, tako, odlazili u Pariz, tamo se školovali i prenosili to znanje i nove poglede na razvoj društva. Posle Prvog rata usledio i Drugi svjetski rat, a umeđu vremenu je bio atentat na naše kraljevo u Marselju, i to baš u Francuskoj. I u Drugom svjetskom ratu smo bili saveznici sa Francuzima, bili smo, odnosno, na istoj strani protiv Hitlera, protiv sila osovine ili centralnih sila. Ja se vraćam na De Gaulle, znate. Kako vreme prolazi, naučnici u Francuskoj, govorim, ne simpatizeri, tako, naučnici, ozbiljni naučnici, istoričari, se slažu da je on vodeća figura u Francuskoj, a možda i u Evropi. Ja mislim da je to dominantna figura u drugoj polovini 20. veka, uopšte kad govorim. Dakle, Charles de Gaulle nije bio samo političar, on je bio par excellence intelektualac, znate. Ja ću vam dati primer, kada danas pitaju značajne francuske intelektualce, književne kritičare, ko je bio najveći francuski pisac u istoriji francuske književnosti, pa onda citiraju
Žida, Prusta i tako dalje, ali citiraju De Gaulea i kaže, De Gaulle je rekao da je bio Chateaubriand. Dakle, vidite, De Gaulea stavljaju u isti rang najznačajnijih francuskih intelektualaca. Ali sad da se dotičemo druge teme koja je povezana sa svim ovim događajima danas koje se dešavaju i događaju. A to je neoliberalni kapitalizam. U suštini, vi znate da je Charles de Gaulle, kako kažu Francuzi, šase, isterao NATO pakt iz Francuske. Da. I on je bio, u suštini, neprijatelj NATO pakta i ondašnje elite, političke elite, te bankarske elite, američke i svetske. Jasno, kad ste već spomenuli NATO... I znate da je bio meta u 3 navrata, pokušaj bio atentata na Charles de Gaulle. Kad ste spomenuli NATO pakt, nama su još uvek sveža sećanja pred 20 skoro godina kada je Srbija bombardovana i tada smo u Francuskoj našli saveznika. Jeste. Pojedinci poput majora Binela koji... Jeste, major Binel ili pukovnik, možda se manje zna, pukovnik Ogar, koji je moj prijatelj. Da. Pukovnik Ogar je objavio knjigu koja ne znam da li je kod nas oni su sad reklamirana, moram taj termin da kažem, ne znam da li je reklamirana ta knjiga. Evropa je umrla u Prištini. Bitno je spomenuti da su major Binel i pukovnik Ogar prenosili informacije, odnosno o ciljevima vojsci Jugoslavije. Tako je to individualno, znate, oni su se odupreli svojim pretpostavljenima, oni su, dakle, odmah, Ogar je bio odmah izbačen iz štaba i tako dalje, ali on je ostao slobodan čovek, znate, i on je veliki prijatelj srpskog naroda, Srbije, ali prijatelj slobode i on je vidio nepravdu, on se borio protiv nepravde, znate. I te činjenice on uneo u svoju knjigu Evropa je umrla u Prištini. Tu knjigu treba pročitati. To je preporuka svima da je uznažu i pročitaju. Ja sam upoznao, znate broj francuskih mislećih ljudi, intelektualaca, članova Marine Le Pen stranke, o tome ću vam nešto reći kasnije, koji neguju ljubav prema Srbiji i srpskom narodu, a to je opet, znate, individualno. Da li su očevi njihovih očeva bili u ratu, dolazi su u Srbiju, tako dalje. Dakle, to prijateljstvo postoji. Ja ću vam reći da zanimljivo je bilo, recimo, ako vas to interesuje, prošle godine kad su bili izbori predsjedničku u Francuskoj. To sam hteo da vas pitam, poznate su vaše veze sa danas nacionalnim okupljanjem, odnosno pred toga nacionalnim frontom Marine Le Pen, koji je danas u ozbiljnom problemu u Francuskoj, odnosno ta kolevka slobode i demokratije trudi se da jedan nacionalni pokret, kao što je nacionalno okupljanje, uguši na sve moguće načine, pa tako i uoči ovih izbora da Evropski parlament, čujem, blokiraju račune i vrše razne progone. To vam je slika današnje demokratije, tako, na zapadu, kad kaže demokratije, naravno po znacima navoda. Paradoks demokratije, da oni... I sad, znate, Francuska je ipak velika zemlja. I značajni misleći ljudi, intelektualci, koji nisu simpatizeri možda nacionalnog okupljanja, ali se protive tome. Podigla se velika bura u Francuskoj upravo zbog ovih posljednjih događaja, a koji je cilj bio države? S obzirom na to da su u prošle godine na jedan veoma perfidan način u predizbornoj kampanji ocrnili Fiona, koji je bio kandidat za predsjednika republikanske stranke. Ali Fion je, kad je reč o spoljnoj politici, imao veoma blisku ideologiju, odnosno bliska uverenja kao i Marine Le Pen, veoma slična u stvari, ne bliska, slična, a to znači da se povuče priznanje Kosova, da se normalizuje odnosi sa Rusijom. I naravno da je, ja govorim o neoliberalnom kapitalizmu, recimo Macron, ja sam u to uveren da je on tipičan primer čoveka koga su postavili bankari, a
to znači ne... Znači, krupan kapital. Krupan kapital, tako je, on je pre toga radio, pre ovih izbora radio, bio je predsjednik Rothschildove kompanije, odnosno banke za Evropu, zapadnu Evropu, tako da evo, sve je jasno, znamo biografiju, ali Fillon i Marine Le Pen su suprotstavili toj tendenciji, a tendencija je stvoriti neprijatelja, ako ga nemamo, moramo ga imati. Tako je, moramo imati neprijatelja, tako, kako bismo i dalje ulagali u oružje, veliki novac, obrtali, izazivali lokalne ratove ili možda malo veće ratove, kao što se dešava pred našim očima u Siriji, pre toga u drugim zemljama. Mi smo imali u svom dvorištu, naravno. I Bernara Kušnera i sve ove lekare bez granica iz... Taj neoliberalni kapitalizam, ja zaista ne znam jednog intelektualca, kad kažem intelektualac, to je slobodan, misleći čovek koji ima veliko znanje i aktivan je, uključuje se u procese društva, koji brani stavove, odnosno ideologiju neoliberalnog kapitalizma. Ne znam. Poznato je da ste vi, odnosno vi ste član predsjedništva Narodnog slobodarskog pokreta koji ima dobre veze, da kažem, u Francuskoj, odnosno sa Marine Le Pen i sa nacionalnim okupljanjem. Da možete reći nešto više o tome? Mi imamo kontakte sa nacionalnim frontom, do jučerašnje nacionalnim frontom, danas nacionalno okupljanje, oni su u martu mesecu promenili naziv, već nekoliko godina. U tom pokretu ima sjajnih intelektualaca, rodoljuba, koji dele iste vrednosti kao i mi. Iz tih razloga se nalazimo zajedno sa njim, zato što imamo isti cilj, a to je cilj stvoriti novu Evropu slobode i nacije. Od Urala do... Od Urala, naravno, do Atlantika, a Evropu, takvu Evropu je u suštini zamislio veliki Charles de Gaulle. Osovina Pariz, Berlin, Moskva. To je naš cilj. Profesore, vama hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, gledali ste 15 akademskih. Do gledanja. Should I stay or should I go now? Should I stay